abarebi bankore media nimwebare mashweko webare kukora porogaramu egiye kibozi we porogaramu eresire ntunguka ya leta beshongozi nkaba MK webare mashweko nkore media TV nani mwabarebi mugirebe kandi mugikunde musharinge mutambuze ai impa rukundo takande kiwe ai impa mbona binjini bachakucheta mugore bintu nkebi nyamwiza wanje reba nakukunda utanshwazo kande kiwe ninyenda mbe niwe tuturane bebe ntoria yefuza mbukaro rizire tugendo busero mu reality abafutureba n'abakira mwebare kutureba kandi mwebare gumana watching program ikibozi mazina ni MC Mashweko kandi ari nkore media hon kandi hotel kuba no shanga program eji mwebare mnonga bari yo kwa bari bakoremera mu abahingi abarisa abashubuzi ni mwe nahi muri abatembeya n'abaramsa abari ahero yihanga muri yo kumwe n'umupatikana n'umurunda center n'umurunda 10 kugira ngo bundi hakagire ko mwatereza family zanyu ninga shifi cya yanyu mwe bari muri mukora n'umurungi kandi mugumize mwongereho mutakagaragara kenyuma erizo bana bari turumgenyi kandi ogumutire no mumbozanyo kabagambante omuntu omukwa mutakamburuze obwire bwinjitwe nturunda abantu bako bagira mu comment section ninga shi bakandumba ya turetero mweshongo zogunu tumwenda na nyogwe ningeza ho munonga ndebeka ngo namurunda nambaretera mwene so erizo bana bari turumgenyi reka manze mwakira turamuseho ahasagara tugumize mutwengere mbesha tuganira mpora nakwakira sebo ninye nakira amazuma webare Mashweko kumpereza akagishaka abarebi bankore media TV mwebare kugikunda kandi mwebare kusubscribinga mukakunda content akuza TV amazina ni MK Crazy 256 kandi omweshongozi wanyu atwaro ngumano wayanja MK Crazy ogumengero nakanyamwiza konga no kujya nakabisha MK Crazy 256 nyamwiza ko kuteka kanyamwiza twaje ngashika yataherianye nashi yataheriyo ate nje kizibekero hwete ase cheshongoro na actually kikakora and abachikuzire nari shuwori wono tureba kandi okuna echeshongo kiba kweta nyamwiza by MK Crazy 256 webare munonga kandi webare kunsupporting MK Crazy nakwakira webare futayira ninye nakira MK Crazy weja wazarwa ngai nyenywe nizarwa kamwenje kabambiro kabambiro yeso obanya cyaro nkokwe okoko niyo rukurwa niyo talent yako mu kiroko nokokwe atoko ni watandikire utakujwara mpare uri mu cishweta cyo kwikomaje uri mu cishweta cyo kwikomaje aboko yishiko mu rugumo bwire twatujwara cishweta cyo kwikomaje mukiza ko mu dance izo warumwe kandi yo ninzenda umesho gabagenye konka nkantahiro bugenye mu kirongire kutaba dance so kunabere ninta akare cyojo ebyojo bikunda kurahara hora tugenzere nabyo unabere nizi no bwo kuzina bakabangira ngo nzineho nbenda kompereze sente hatekejo cyane twenyuma kandi ninjante ndo kwindu kandi cyakwata cishweta cyakikubura kite omukoro nagushisha abajeje mwiroko omukoro nagushisha ate weje yokatanja kabambiro so katandikira kabambiro ko noho nazirwe noho natandikire burucumwe cyone cyanje cikurugare MK Crazy okushoma niyo watandikene yo okushoma niyo watandikire noho natandikire nazo mashomera gari different konko bukomoko byona kushoma nasare yawe urukutandika izo bari yawe yo kubanza kuzo mu ishomero ukaborenka ukashomero mu ukatandike mu ishomero ki nankeje kabambiro primary school then nijana za St Jude Grammar School izo bari yawe yo kubanza ubwo izayo bakomera kentana hatenka aho bakomera kentana ko isaka bucket ninga bakuru bawe bo babine
izobori yaje kubaza ishomero kahurira wabote izo ko watahiro kagamba nkuru wabere bota nawe nkabiriro mu kirasi nashaha zitakayicira oba wacu manyota by the way nyowe mu first time yanje kunagireyo bikangumira by the way no mu kirasi nkagumam ntinire kutemba ndi ndaze kuzane ukabigumire mwenu konka ni simarahanga ibi byona tukabirabamo so wagumiza mu kwarigire kabambiro primary waza naza St Jude kunarugire St Jude secondary naza actually naza Katojo vocation eje yambara habiharwe omuringo mcyakangaye tinkuma obechi bayo tinkuma enkari yo mu senior 1 nkwijambara then nagaruka kaba mbere ya primary kakugendereta embera ya primary yeke tangwe akankandi yo muyaye munonga kandi uko kuna no kucerera primary nkandi yo muyaye yenkani nkandi ekindo ko shanganye namasumu nkatano munshaho omukesi nyine mu amasumu nkanto kanzo mu karaoke nkandi ekindi zabara mu mwana bakagenda bakawe batoroka mu ishomero so baza ku event byo mu ntayishomero bakunda kuyiba munonga abana b'amashomero b'amaboda so cyakoze kubakira ya fakedo omoya yemerera ondisho yamwemerera hamabega we yakwata kuri ruzafakedo hati kubabariyaho omukama w'umusirayije zikazi shanka mbushanze kiro ati mu muri no munyuma yaje ati mu muri no munyuma yawe kandi wabariya hasi we yasimbura wayigura keke terasi bamukwatira meno ndera ke jibo kagirebaho bayida nyowe nyoma umukarasi kandi yo mucyamushanje dena baticha bakandi bariro munange jo mukarase yitu hati kubaresere bitakonoma tukandi turi yakahunga hati kubaresere bitakori twena tukiba hati nyowe ni nyuma kwasire kuba kwasire bandora bafukamizo munange jo mara meke ryawa ishomero natoroka yo nija nabura narga ishomero obunko muyobuka watanikiye muko kumayiminga honka ishomera onka sembo ninga nka eno speech denke nkani nyeshongora by that time nkambirumu nakujira ho ntinka omucyamukaga omukya katano nkantoro kanzo mu karaoke cha gatano primary 5 nkantoro kanzo mu karaoke so ati mwenu ko bihabe konka iyo keze wija warga yoko wijambara hata wazo mu secondary ni na kuna herize ni jambara nazo mu secondary by that time nkande biharwe then biharwe nkani nyoza motoka nkanyoza motoka ndgayo nzayishomero ndugayishomero ngarikanyoza motoka nakutegereza kuna amazire nargayo ona naza nanke abazire bawo bakabakiriho bona baruhona hatu baciro so obai mahati nkandi yo muyaye nkanye nembere zabire ati okuwa kuruga kuri kwija uri muyaye rukugira ki abazire bakaba mukana mukwataniza ninge yo kageta ukokore byawe manyo we kurugo mu P5 kare kurugo myaka kunatanikire kwetegerezo myaka ki14 nkanta sitamomuka nkaza ishomero ndugayo maranke nko kwezo mukanarishe sande nkazinga wawo mbora nzoma hagenda ibabi so ubwo nuko natanikiye ntyo then nisha ni jambara kunagira ishomero kwe nargayo nagaruka Kamwenge so kunagarushe Kamwenge naza secondary yo witaho kunaherize nayo tubyaboneraje nargayo naza secondary nijo bageta kabuga hope no na amarire hat kuna amazire nagaruka mbara again konka still nabo sintakagarukireyo nkabanza nazambara actually nkaza mubende 2014 naho na kanuka waza mugaraje kanuka kunargireyo naza nankeji chegegwa nahinga nazo mukuhinga naboka koro inemegisha abo kwato muntu okakoro inemegisha ya wabo ko muntu kwe wagira umugaraje ukargote honzire byara so nargayo ntyo kuna amazire ni jambara
nazo mukatare k'ebitoke mu kikona aha kikona natandika kupakira enshaho z'ebitoke mfita motoka tukatuza za Tanzania ngayiko nargireho then nazo watandikira ko eshongora warakodingira nke cyeshongoro ekeshongoro ninga okiri kumayiminga by'abandi na nebyawe mpora ngo takagira mu studio kandi nyeshongore by'abandi just byanje biryo mu mpandikire mbikire nza hariya myeshongora konka ntakagenda intaho mu kindi aha so ko nargireho ko narje mu katare k'ebitoke nagaruko mu cyaro no manyaho rwagataho nka dropping karuga mu ishomero ko nargiremo nibwo nijiro mu katare k'ebitoke okwebyona nazo magaraji naza hanyanja kuvube by'enyanja Victoria ho gaba hatwe nargereho nagaruko mu cyaro naza ishomero nashoma naheza ko naherize nagaruka mbara nibwo najoiningire Massive Records hatwe najoiningire Massive Records natandika nibwo natandikira kweshongore 2023 nashoze cyeshongoro cyane cyo kubanza hamwe na Devo Beats cyeha ukabanza na cyashongore ai impa rukundo takande kiwe ai impa mbona binjini bacakuceta mugore bintu nkebi kunahirize noho natandikiraho yo kwakire muwa ugiye kushoza cyeshongoro kahora wafiringota ati ekintu wano chikunda hata abo bwira abo kugira nti kandi nchikunda kandi mbeno nkanyine muraro na nekindi tendati nire munonga ahabo kugira nti unabire ninchiko unachikoze na wakari munywano wanje nkabanza namunwana hati twaba banwani mbeno tabaho afia yone iriyo yo kutina producer wakireba naza kushobya ngambere ko aha so no kutwagire mutwachikora ibambe kucyashoyire cyabe cyeshongoro natandikiraho watandikiraho waterekeye shongoro wakihayo wakitwara ngahe nkatera hariho munywano wanje kana akora TV West yija ya kuna showize video na Stoic Sesmas twija na nkanye ho munywano wanje ativaho namushaba kuna mushabire yankirizana nkandi yaho narabakitera hati twatandikiraho mbwenu natandikiraho nikuzaha TV urode nkanywa n'abanywenka abo kujanka kandi nguna munonganywa na ba radio presenter ba TV presenter mwenu ngumanimba hikamunonga so atukushoze cyeshongoro cyanje cyo kubanza tendahendekere munonga abo kugira urode nkanye n'abanywani okay abo hato inebyeshongoro bingahe so fanye nebyeshongoro 8 ibine video ni bingahe ni ebyeshongoro ibine videos ni bina aha mparukundo ngambira nyamwiza hamwe na ize ekeshongore kiseke kirwe cya ize ikingonda kubuzaho ayiwe ngo mweshongozi nikiretwa ki abeshongozo bwiro wingi korkurgaha wazo mu studio wakore ekeshongoro wakishoza oba noreba ngo ekeshongoro kikibonire mbone ekeshongoro kinashoza ni hiti ekini kiza kukwata by few time uri oshoza kindi hata iki wareta hati kandi ojano geta otogu no muronyo ukiri imbere takakirebere kire ko ukinaga no kukinaga echo haza kwakire kake ekinde cyo wareta ojo tatibire mbenje ni kora practice agwa twataye so cyazaha rosta cyaze twamurize twaje twuko cyaze yewe byeshongore byaho binji kapitine video kapitine ati yo kwehenyuma kusana hati nkeshongoraga ati ntwe ni kora practice ati nibone neza kutandika kweshongora nikireta ki ati no mawiro winji hine ngero umuntu yari kureba mwe bintu amasho ekengere yo kureba mwe bintu twoyemuka kwa kubireba arokusha ati na wano okore bintu na twana tukora cyo mwana nazo munda utuye ko mukazi yagira umwana umunda azarwa umwana atambaye tandika kutengenena mpaka agenda nakora ekikumanyise zo ni stages ekikumanyise byabira nakora kiro muto tibe byarukora yika hareve ingeretse nke yanje yendo hati so boreve yo kwikamo narishina na cyeshongore cyo rukora of course ncyakine kuba nsinga hwe kindi akuba washanga kandi cyo wabandize nikisinge ki kandi kiseki ekigizire ruyare nobo rya mustar obutari ya mustar waburi wo mweshongozi kugamba nti ni hit bice no ninko kwayekereza mukajya nta
amwe niwo kagera nte nakora nikibi cyeshongoro hati namashweko karachore nagarukamwe agent ananywe kanzo koronde cyeshongoro hatoshanga ya either mashweko yachikunda na agent konka shogo mwana no byana agamba akachitine waka so no woine kwegarza mwamani nkiwe then nabandi bakakoreta. Okay. Nyamwiza weje wagikora mu studio ki Nyamwiza kayabire Nyamwiza? Nyamwiza nkija najikora Massive Records hamwe na Cyrus producer tukatustamyaho ni wakihandikire ninga bakakwandikira ninye nakihandikire ebyeshongoro katurombe byeshongoro byanje munane bintare handikire ninka nicumwe ni chumwe maybe hate ekindi yo ninkora sawo Prince Exit ni wachi owa ninkwesega ni wachi impandikire kindi bacheta nas nchondi yo ninkurekora so Nyamwiza kutwa turiyo mu studio na Cyrus Ogwe nkanyine idea yanje omuntu namja tkonkaga ininye ndongo kadongo kani nkakati ati nawe inengere yabire naku yenjere yaru kucenga music yajante ati twakore kintu twakaminga up na nekintu kirungi Nyamwiza mashoza Nyamwiza bazotereza akapera ka Nyamwiza Nyamwiza wanje reba nakukunda otanshwazo kande kiwe ninyenda mbe niwe tuturane bebe ntoria yefuza mbukarota rizire ntugendo busero mu reality Orujoko mu paradise niwe queen ntegeka haza nkuhereze wale mnonga right bitete bakomanya program eje bakugiteka musente aba kubasa kugira ngo tubase kwaretera abantu nkaba abafuta musente nibabeta ba Semanda Phone Solutions kandi bashangaho mu rembo rwambara warga Centenary Bank BNK Fast Flow Freya Hansen horo kuza kubano bashanga kandi room number yabo ne B037 aho mbweni waka mbuzo B037 rinka he Fast Flow baza kutwara ho bahakwereka bakuguze sumunungi zitari zebicipuri zitari zokurarara ninga shukubura kucharginga mu kwezi kumuwaheza kugigura baza kubona bakweze sumunungi kandi abakore videography nakore photography abona batuteka musente bakugira ngo wabo ino mukoro gona ninga shoro kwenda futeze bishani nibakukwatira mu kishane ni wasigaro tanga futere kishano montanyigire akeja na sheka so iwe chikweta isa kunyanga babo bakutere kishano sheke futere kishano nyigire bakureta rukusheka so atiyo mbwenu ye kwatira bashangwa arukwago plaza akizimbe cye cyarukwago plaza wanoza taxi park so second floor nho barukushangwa abonobo ninga shinotera namba yaba ya 0 229 00 emwe kandi yaba ya Semanda namba yabo ni 0 5 0 5 8 abo nabo no basakwa no batera no gamba nabo tugumza mutwe njewe mesho MK Crazy yo kurigiro ko ya industry ya Western nogiriye bota noreba ngo nibihebero kubura mu kugira ngo na ya triste booming ninga shi muke ushanje nayo aturinko ko kureba nkaba Kampala so far music ya Western cyendo kubasa jigambo y'cyamani ni ndeba tekiri nko kuyabirere nyuma akuba omuri mbaranywe nkija mwe 2010 aho mwaka gukwogo 2010 bukabiro kubimunonga okurujo ko nabire ni imbireba konka so far ati washanga nti no shanga hibamwe bine shows omwizoba rumwe oshanga ntabana hati nibahani ko mu mwanye omufe byamani which of intenyima abana bakandi betina ekikuma isa nawo bigukirwa misho hati aho bari yo nibazano bahareba so fanyowe nyowo mu ndebeke yanje nka MK Crazy music ya Western so far erione performing aje than before. Okay. Twawe turi atwareba Roblox ayahana kasho mu university in nangwa binji batina mbagamba binji konka ko kumanya n'abanza narabara mpora mu street ndiko nampore abantu ba commenting hoki abantu bamwe bagira ngo Roblox ngo bataka kirerefu yo kwihanika university in abandi ngo abere watesi nangwa bene naza kuza nko ajipu abandi ngo nangwa bene naza nkankai kandi kuna tambure muri akabandi abandi bagira ngo
ngo cya university in ngo cyakora cyo yashimere ko ngo yashemerere kuzakakeka so think iwe no kigamba hoki abarebi ba Nkore Media TV ni mu kunsasire bigambe bindagambe mu nsasire nembabazi nyinje nabashaba konka amazima baja tugamba amazima gatwindura bo businge Robros ajipuna yota kujibasa najiputa kujibasa kandi na ajiputa kujibasa nangwa at least kano azenka nka soho nka dakevu kana abo yatari steady nabyo nabasobuta bibasa ati kankubuze nakweshongorera cy'abantu kare ngambire byeshongoro nka bitano bya Robros subuska ne byeshongoro burungi aine nyamate aine obanomshura nkwanzi aine kitesi aine tera ecece cy'wagamba ntu obanomshura nkwanzi omshura nkwanzi ati aine omshura nkwanzi aine nyamate aine kitesi aine cece kuyango nimanye kucheshongora ko gatata cyanyo ebyeshongo aza oshikiwo ryo mu music industry hatu washanga wikombiye shongoro nkabitano katandika ku girati echikomanyisa kandi we or mu music ya Western Node followinga abeshongo zino bamanya nyowe niyo ninkuhira yo kujanti nkugambera habwachi na nkeje atakujibasa wakireba ati ekintu kuma Robros na yatajwire kintu cyona ateshere kirateshwe cyane yarabo mu tawuneji nabasa kuraba marugaha akata akoreshe azo mu bus park azeka koba haburo umuntu yagira nti Robros nti entreba Robros yarabaho ngaha so nyowe university in nyowe kinko basa kumuhereza maybe oshanga kana avima munka kabojo konka abanza kore abantu nibenda waka tabakwenda mboze kuhanike za university in bahereze waka then they demand no ma umuntu kwereza umuntu akwenda nikisinga ho kujemo umuntu atakwenda wakireba so akore na mani music ye akore music zo mbantu then ahanike university in abenkanyo hati music yanje netambara no kimanya nkakora sho najitwara kabambero mbona ogirambara nkanza kugireba noreba abeshongoze Chameleone nategeka Kampala konga still ategeka mbara kandi agarika ategeka nka 40 ninga hoima no basa kushanga ngo yenze yatandikiye na waha aho heguru kashina habasa kaiwa mwana baba bamanage yumuna ariko yataba hakurigera apana hata ine management ni wamazima nogamanya ni wamazima nogamanya takujibasa omfebyo kaibe university in actually nyowe ni mjirantisha na yaza nko murutunko kwe akatunga za muyogoma akazaza akakoba omtawo no mutakujibasa okay lumza kutsasira kaneje tugeze aho kugigaraka mebuza bitari bimwe bimwe ebyabantu bakukira kubuza so kandi nashanga ngo nane kubuza MK Crazy abo kandi ubona antayise kugira ngo na kigambo hoki abo shonga y'abantu bakuhereza ko abantu okuba kugaraka mekibuze cyo nababuzo kwa streets ningashi amyanya tari mwe nemwe awe bari kukigaraka moto kandi we bari kutenso cyo nkayo MK turukwira kuhendera ekesho nguri cyo twiniriyo hato mwakugunikiye omwaka ogu watinkare kwire mu cyeshongoro konkekirho ni kitambura nibaketa ize take it easy otandiza take it easy mpaka chansi nyegambeho konkota kandiza nkarugo wito buseri wizire you can believe bukaba wizire call them to testify obabuze are you ready yari tugendeyo kumwe ureshongora style zenga za nanka za music almost style zona ninze shongora hata no mekindu kwenda koreyo ka onkoro ya keshongoro karoko kwata program ekibozi MC Mashweko Nkore Media kakwata ari echo tuwatuma wayekera ece kintu niza kukikora hoje munonga ni nyana pereza makapera hati eze shaha kakwatari echo kakwatari echo Mashweko program ekibozi Nkore Media mbonu kariye like that
abarebi bankore media nimwebare mashweko webare kukora porogaramu egiye kibozi we porogaramu eresire ntunguka ya leta beshongozi nkaba MK webare mashweko nkore media TV nani mwabarebi mugirebe kandi mugikunde musharinge mutambuze right uri munonga webare buzima webare cyo korana cyamana kandi webare kujya tare kumanya ko ushemere controlling talent yawe no manya abana bingi ekikuretera abari mu industry nyagenda yemanya ngo ine talent arima kugikontrollinga so talent emuretera yaza hari abo kuba obwero bwenje ninkira kugambira abana nti waba no kora brand wabo tare steady no kora branda namazima ine kintu kinana yebwaho noreba MVP Daniel MVP akakoraho show ninja no kimanya akagiteko musoho hati izina akanda akaine Omega aine ba Katerian Kando yateka show munankejo aha soho steras mwana hati Rob Ross no mwinganisa na MVP konga shate chinkwera kubuze mkaho Rob Ross wakaraga atategekire university in na ija kwija kumanya ryari ngo hateri ya level ya university in kashaba no tanda kampora abanza tegeka hansi bamurebe tumurebe kara hati manya ni wowe nko muntu no kirana shabantu nibakireba bagira nti konko muntu koko kureba ati Paul akaine demand ya university in kandi kuyagitireyo abantu bakijura shahibiri abantu bakani bakikaho hasoho konkana umango hina abantu bategeke university ina beshongoza aha bari yabeshongoza bamane konka university ina yabari miyuza kandi example wareba nka Rasta Chazi university ina taragizwize taragizwe nkoko kora tipa uroko yagizwize namazima baruma bandu na no kureba kachaina na weterejure nkoko tipa uro yagizwize kandi nabantu bamane bari so nyoni njate nyokari nyate omuntu ati abantu abo wagamba abo babiri Rasta Chazi Kachaina Rasta Chazi heno bwiro byabiraro akaruho nyimo myaka ejo tukiri abana yargaho hat today Chazi tacuruhu kozi tayine cyeshongoro kisiya tayine cyeshongoro kiryo mbandu aha Kachaina akaru comedian murunjo wenyima konka hati haina abana bakozereke abaruho mbona so nabantu nibagenda necuruho atubo yo show zawo zikaziriye zaba VIP kutegekeze bakabine bategeke kintu just kweta abantu bakashemererwa konka tinkwama tusheme kwani tubabarumbantu abakora shows ziri zinamani nke zaba T-Paul. Okay, right. Wabare mnonga kandi abafutire banu mwebare mnonga kugumana muri ya program eje. Mwebare mukimo kwana cyamane kuri we sharing program eje share njye mugenzi wawe kandi umugambire ngo birungi nebisa ne babere aha ari nkore media TV tina handa hashemerere kuronda kureka ashemerere kwekwatira aha mufito gugonka. MK Crazy nane nyenda ogambire habantu ahi bakubasa kuri ha music yawe na urukwendera no kubasibura abantu batureba urukubendeze birungi abarebi ba nkore media TV mwebare munonga abantu batureba rahanga bampero mugisha gwamani amazina nandi MK Crazy 256 music yanje bura hamwe hona bura mukutugona aho rukuro businje music yanje riho as long as wateka mu MK Crazy 256 music yanje no gitunga kandi uwe wano manto ukasubscribinga ha channel ya nkore media TV ekikumanyisa no twendeza kandi no gendeza kugira nte korakorane kandi we mashoye ko webare munongo murumogo rukora webara no kumpereza kagishankija nkagambo hona nabantu banje bantumwe nkuhendera hari yabeshongo zabaryo kwe bakuremerera batine manu gukora audios batakora music videos massive record zeroho ne kubakora buri kimwe kandi mwije mu ndonde washyira wotine namba yanje oyine yamashwe kono basa kumuhikerera akakoreta massive records ninkuba ni maturi yo mbe haso ezo kweyiya
kugira muije mukore music ninkuba kwataje hakaba bahereze ne namba yawe abarkwenda kupanyisa kwereza shows ye kwereza emirimo bakwete bakwereza emirimo mutera hanambe ya 0 rokagi 19 bishatashatu nina following MK Crazy 256 hamukutuyona nandi MK Crazy 256 thank you so much. Alright mwabale mnonga kandi amazina ne MC Mashweko program ne kibozi nkaburijo kandi mwebare gumana mu watchinga I think ni ntiakatika hina bayegamu abo kuba wari umusheje ko yatandikire kuya hasorengere akagure butoke akazanyanja akakora buri kimwe kikubasika konka atine urebe cyari mweni waburi okwe uriyo mirimo kejo ninga shobune mbere hino kwe kushobiremo bakubinga binga omtawo no manyabingiro cya kwabinga ba landlord babinga oyecyawa ningo kirawaze mirimo ndesho ninga wakora keshungura kamushanga byo gukora wabireka kandi still oboro bugaruka bukwihe bukugarra street wagizire mu kazina atinabo kandi bakureba nko muntu ndejo so iwe Worsta ningo celeb no basa kugira imirimo yawe iwatandika ugume no ukora kitaka kuretera kugira ngo cyakwiha bwa celeb bwabo abo ko abantu no muntu successful umuntu ko rukaza gukora wagira wano ukora bakiri kuri abantu bajya ngo umwesho ngo zinankabire nakorebe abiri nakorebe barakora ngo wasitore konga ko ruheza gukora wagira sente wagura motoka nkeje bahura ngo resire motoka hati kandi bataraga kugira ngo ananka ikintaka kitereza ya kitera ya kiteka higuru hata navuga motoka ya manu munonga so mwenu nimba habura nti mwene gukora ahasigara tukongera kugumiza mukomomesho right mwebare munonga gumana mu watching Nkore Media feel Nkore